Ele leile atua. Ele leile atua. Yoi, tani uma ele leile atua. Maile salamo. Fa maile salamo todos fufa fa ipueval. Ina tofto fo yo to. Ma yo to iloa. Ele leile ova. Amu ia lava le tangato le fa tua ia te ia. Psalm 34 verse 8 says, taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in him. Ioi, ele lei lava le atua te mi uma. Te mi ele lei ai. Te mi fo e faa le lei ai. Ai, o tātou lava, o tangata wha tua. Tu maulu tātou wha tua ile atua. Awa, ono nā lofa e tu mua. Ono nā lofa tu nolen a wina mailo nā lo Yesu Keriso. E maliu mo i tātou. Mga loia tātou sala. So le nei la tai au. Le au so atu mātou pesele e le nei le atua. Ia e whaina e tu lai pa whainua ilo uso wa lewa na ele wa ai le nei wa yasa. Ia mwhai ai e le nei lava le atua. Bisa. Mata ofi e malele o mea uma taluana e fatutanu o wala elele e oma fa avavau na lofa elele e oma fa
deserve it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. All the saints and angels, they bow before your throne, and all the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Enzatawiate oe, enzatawiate oe, eafuamayate oe, enzaifuaiate oe, olovinga, eafuamayate oe, enzaifuaiate oe, olovinga. For from you are all things, and to you are all things. You deserve
ai le li'i aso umalava le au noa o vi inga i lo umutu. Misa lo nganga i le li'i e wharongo iai e o kua maina o na laso fia i lea. Yo tō whane e atu i le li'i whatasi ma'u. Mai e tātou i atu whatasi o na suafa. Le a tātou te talo. Let us pray. If there was another God worthy of praise, it is to his sanctuary that we would be gathering today. But there is no other God worthy of praise other than you, O Lord. And as we gather here for our weekly worship, we ask that your Spirit fall heavy upon us so we may worship in truth. Lolo tutu lau whanau I lumo lau fio I le nei tai ao. Wa ta lai o mātou se e vae whaleanganga o wa wasa le mene. Fiu mai ala I o lo nganga pa ia. E tau tō lua I lo mātou vai. A o mātou avatu la mātou taulanga I a te oe. I suafo Yesu wa laila mātou vala au. Amen. Tātou amata le nei tapu inga I le pese o sauni ala ufe pese tō sufa tātou te oi. Oh
tātou poto i whii e nei tai au. E whakifo I mai lātou ua tasi mai na tātou live. I'd like to extend a warm welcome to our friends who are joining us online, but more important, the community here in Long Beach. Talofa tuko I le sunu to ina ma futua mai Samoa o tātou mafuta pe I le nei vai tau o tau sama. O te talo lava I au ngāle ea le nei atunu. I mo wai whasiri ngā malosi. Talofa tuko I whamai ia le census 2020 e lua se lau tōs wafe la whai o takata Samoa o lo oi. Amerika ma Hawaii ma Alaska. O lona winga o to tele atu Samoa I whafo atu tutuila mana. Ia o tele fu Samoa I whafo atu o poru masawai. Nei ro tatu no lele. So I pelavar manatu o maota tau ave. I tele pa I o le tunu. Mai leitu, ma leitu o le tatu tunu. O le tele tuele. Tutule ao le whatalo whai mea o masui le ao le kalesi. Ai lato o whai un tatu o whai tapo inga whatasi. O te mene o tatu tau sanga let us pray. Le atua tau tasi pa I ae. Ma le alo ma le nganga pa ia. Ne whaali manino I lo walo I Yesu ke riso ana mua lava. Le wa veai le kalesia ke risiano I mawhai matutununga le mua lo mato whatutuanga. I le malamalama ato toa le tangata I la wofio o wa oeo le tua o atua. E whaali manino I lo walo o Yesu ke riso. Ina o whanau o ia I le tina e pe una whananau o mai I mato. Ina ana pena lata ai ma mato I ite ina. La o fio malo iai I le lalolangi. Ina o tuktuku wa e fo I le li I lo lato a inga. Finau marapi matangata o le kalesia. O te la vau lava o ia. Na whapenafo I lava o na oto ese nati mo mātou fo I tangata te la vau. Ni ofo I nātu e ia lona soifua ma leola. Mo isi tangata. O whapenafo I o mwhai mawhataita inga ia I mātou. Ofo I nātu o mātou wola. Mo isi tangata. E moni ele upo e le lava seisi e ola mo I lava. E le oti fo I seisi mo I lava. Fato ato toa le iai o la o fio I o mato tangata ngare lule. E awhai e mo mua na mato wofo I nato I mato lava. Rumta upsiri le na e mawalunga. Ro tau mawhai fo I mato e au sia I leva yaso ma leva yaso. E peifo na mātou I ai le nei tai au. E uina lolo wā ia le nei vai tau. E uina maruru le nei tu o le lalolangi. Awa lotu mai pealo nuu malau e kalesia mai mātou uma. Nani mi mātou fia pai lava I le tu pao lo la e. Nana fia fai lava o sina apa atu I ate oe. Malo mātou mautinoe, le iso mātou wangatonu. Le iso mātou ato toa. E lo iai mātou fo I se ani o tonu mātou te whalatalata atu ai I a te oe malo no fuali. Lola walofa malo walofa muti vale. Ne sauni ai le taulanga tong I ola ala I lo walo I Yesu ke riso. A o mātou wanga salapea. Mena o mawailo mātou malosi. Na o mātou lotu mai ai I lo whale tāpua I le nei tai au. Ua o le mea te tau na mātou whaia. Melele li ie, iai lau whamanuianga I le mātou putputonga I le nei tai au. Ina atu I lumo la o fio mātou mana o whaitele.
me se fo I manao fai te tasi. O mātou tatalo le li ia se ia tali mai e tusa malolo whatunoa. A mātou mawhau le tūlanga o iei o mātou ainga ma au ainga. O na li lifa lava lea o lo mātou manaonga I le manuia mai a te oe. Le file mū mai a te oe. Leo le manuia e pe o na maua I le lalolangi e a mai nei ai avetai ao. Mai e iai ia lona. Al manuia ma le file mua lo mo mia I mātou. Le manuia ma le file mua e le mawhai e le tangata o na whamalamala maina. Le manuia ai o mātou mātua matua a na mua lava. Na utu fo iai o mātou mātua le talalele. Le fo o mātou sapi ai o mātou fo I tupulanga. Lo mātou tatalo le li ia iai mātou le manuia. Mātou te le vale tu li mai lo mātou tofi. A wātu pulanga lalo vaoa lo mātou tu. Mātou whaita wina ua to tele le atu Samoa ua ta ape masalalau I le lalolangi. Na iai mātou leo le nei mautinoa. Ua e filifilia I mātou mo se ngā luenga whapitoa. Manatu mai iai mātou le li ie. Whengainga na osi o mātou matua a I le tunu. Malau e kalesia e meise le whatutuanga e peo na vatu e misionale ana mua lava. O le mea le nā ua utu ne iai o mātou tangata. O le mātou tatalo le li ie nei owa nei whapu mo oina e mātou ro te ia e kalesia. Ia whai e mātou se no fuanga e mawhai na whaali fō, ma whaali manino ma iai loa nganga pa ia. O wā o le mea le nāna sa wai la ufu. E te li whai le tangata I le amatanga o na tu la fua I lea I a te ia mo na langona wha tangata. E whai le tangata. O na tau muli lea, o mata I sau pa ia o la ufu. Na wapa o ia I le amatanga sa I te pena ina le whaolatanga. E o mai fwoi lava I o mātou fwoi tupulanga. Ro tau mate I mātou le whatuatua ina ua leo te tele mai. Ia tupua le nei lalolangi. O whao mātou teini, whao mātou loto. Whao fwoi o mātou manatu. O whengo fia nā vanga le tangata I tupua le nei lalolangi. Ale pu moni lava le li ie le ise tua e sili malau fio. E te fina ngalo I le ola, ma le ola a te ia. Le mātou tatalo le li ie whamalama atili le winga moni o wa fionga I teni mātou te poto ai e peo le nei. Nei umai le nei tāpua inga o mātou taulata I la wa fio. Ma iai mātou le whatufunganga mātou te ite I nai le iai o la wa fio. E o lava I leo e tau le laoni. Mātou manatua le li ie le whainga palota le nei atunu. Meise le nei stete o California le whakmamoe le nei vaiaso. Whaialato primaries. Se e lofa le li ie ma whakapula atini le whesokta inga o la fio. Ma malo le lalolangi le nei. E to ele malo le lalolangi I la fio. Teni fo e whamalosi ai mātou e whaise anga le lei ma whaise alofa. Whaise tu ua wanoa ma whaise whamangalo I le lalolangi. O I nā o mātou whai ai ma mori ma wina ai le whina ngalo o la o fio e pe ona whai e le langi. Lo mātou tatalo le li ie ia maua e mātou le toa. Maua le malosi ia manino foi. La mātou wa ai le whina ngalo o la o fio. Le ngata I le nei stete. Ia e whape fo I le nei malo tele o Amerika. O mātou mantua fo I le whainga malo Samoa. E Samoa e lua. Le ngata I whai upu whai e malo e whape fo I kalesia o atiae. I lo mātou watunu. Awa o atili mai I ai mātou le li ie o mātou I le atu Samoa.
wana o se vaenga I titi lava o le kalesia tele ua uma o na tolu e ina Keriso. O mātou tatalo le ali ia le taape ma le salalau o lo nuu ma lau e kalesia I le neiva yaso. Fe au faitele ma fe au faiteito tasi. Tātou ma lau o fio e manui ai me uma mātou te whaia. Ia amata le neiva yaso e lau o fio, o ngā tutonu ai lau o fio. I whae wina fo I le file mū ma le nui o lau o fio. If we have but one request, it is this, Lord, that as we discern your will during this worship service, that we get clarity as we listen to your scripture and meditate on your word, that you come to us in such a clear way that we're able to manifest and take these teachings out into the world. As we read the scripture of what you have done 2,000 years ago, may we have clarity such that we are able to apply it during our day-to-day lives, so that it's not such a fable that is of no relevance, but it is a story that lives on in our lives. And as we go out into the world this week, that we're able to take these teachings into the world, embody it into our lives, and bring others to the faith. Ola mātou tatalo whaitele le nāle ali I. Nā atu I lumo o lau o fio o whaitasi, ma tatalo lilo, me olo atu ngalu e o mātou loto te tōtasi, ua e si la fia ma mau mai, ta maase I e dali mai e tusa maloa lofa tuno. I le suafa Yesu Keriso o mātou ali I mal whaola, o mātou wole ma tatalo atu ai. Amen. Tātou whaawau tātou sauninga I pese ua, sauni alo fi pese sa lau skufa ngā ngasaya fio mai.
mapona taulanga e mawhai na ofo e le tangata. Ia whatustusa i le taulanga tutasi na e sangi e lo walo o Yesu Kirisu. Te o se nei longa ailo mātou wanganga whaaftaita maa. Si e te lia mai. Whaongaina e whalau te leina ailo fina ngalo il mene. Our tithes and offerings pale by comparison to the sacrifice that you've done for us and for the world. Would you receive it as a token of our appreciation? In your name we pray. Amen. Fionga le tua la tātou whaitawina. E wangalia Ioane o ta upu lua. Matau tātou whaitau whelawhulawhua i matau upu skutolu. O mai le upu lua skutolua. Our reading this morning is taken from the Gospel of John, chapter 2, verse 13 to 22. We'll be reading responsively in the language of our ancestors. Ioane lua skutolu i le lua skutolua, le tātou whaitau whelawhulawhua i ai. Walata mai fo i le paseka i uta ia. Ana maliwa e leo Yesu i Yerusalema. Ua whaia le sasa i mai atua iti. Ana tuli atua i lea i ate i lato malava i fafo le maru maru. Ma moe ato mapovi. O se sa ai fo I tupe a tangata sui tupe. Mafuli atu lau lau. Na manatu ai leo na soo I le upu o tusia. Ua aina lava au I le mena o tele I lo fale. Matali atu Yesu I ate I lato. Ina le peti e o le nei malu malu o na uto whaia le I aso I tolu. A olona tino o le malu malu lea na I wheta lai mai ai. Ia tele mai le tua e lau tātou whaitau ma whaalongolongo I upo ana fia mapa ia. Tuma watu pe ia te ia lo na lava vi inga. Nei se io I whakavau. Pai atu suru tino lo tātou whatasi mo te akono te tai sene a Mike. Whangai o ia ma tautonga I masina o mawai. O se whiwhianga le mo tātou. Ino fomo mafau fau pe le tala lea I le neiba yaso atoa. Ona o manatu lea a mawani nai manatu se lua pe toru tātou te o mai tātou le neiba yaso. Ua ta waonga ina lo tātou taini I nei. Mai pe o le manatu wao tele lava I le tusi na tātou whaitawina. Pe o le mele o le whamamā o le malu malu. O le tele I o
o mea e whaopopo i le nā manatu, le nā tō whamanino. Whamamā le malu. Teu le malu. Atu i se ngana lata mai avele la pisi i whawha. Ta ele. O mea sa pefu a mata o na tapena. E pe o le manatu le nae e a mata aila tātou mawhau i le tala le nei maua pēa lava pēa. E te taua ona i eise vaenga o le soifuanga ma le ola o le tangata e aveilo tota. E susunu wai le pettiness. E iai upu le ngangana whato a whao ngā lava i le teimi e loto ai ma tū ngāni ni mea tutupu. E le manatu o le isifo i le nā winga o le upu lea ta pena le malu. Whamamā le malu. So if you're taking notes, the first idea I want to share with you is this whole notion of cleaning the temple. Cleaning the table at all the levels. It includes making your bed. It includes upgrading your phone. At all the different levels, at some point, you have to take on this philosophy, let's say, this mandate, this thing that Jesus participated when he was here 2,000 years ago. Ona tātou I loa aila ia o se fulu lua tausanga o le li. O ina peina amata aile sinave lea o lona winga. O le tapena o mea o lo ngasu. E mantua tātou le tala ina ua o Maria ma Iosefa I le paseka. Whame o le iloa le li o Yesu. Whapea Maria o lailo na tamaa. Ai whapea Iosefa o lai o mai malontina. Me toru aso o le iloa Yesu, ai au atu I le malu Yerusalema, o lo o fi na wai maskola. O lo o fesili ai le li o Yesu, pele tatau e ona whaile mea lea. Pele tatau ona whaile mea lea. So le winga o le manatu momoa, e tatau lava o na iai se vaenga o lou whaatufunganga. E iei le winga le nei. Teu. Whamamā. Tapena. A tātou wa ai iei le kalena kerisiano o le vaitau tapena le nei o tātou. O le salon tolu nei o le leni. E tātou te mawhauwhau ai pōpua ngā o le li. O na tātou I ite aile I pōpua ngā o le a wheo moa I e fo I tātou I le lumanai. Ai se alenga o le winga lava lea o le olanga le nei e tumu I pōpua ngā. Le whai a tātou te whaalongo I taua ma whewaiwai ina. Mai o tātou uso lo pōpua ngā ina. Ai ei fo I lava le teimi e maua mai ei le wala au. Woti lo anti. Na tōna nei le tai ao, le manawa a shouta maa. Ona tātou whaanoa ia lea. Ale mafuanga lea lea na tātou o mai le whale o le atua I lewa yaso ma lewa yaso. Ma whae e fo I le whamanatunga I le masina ma le masina. Ina ia tapena I tātou. Ina ia whaatufungaina I tātou I le ave o leo tauta. Ina I mawhai ona ofi mai eia o ngā le tua ia I tātou. A tātou wa ai le masani o le tāpū inga I Yerusalema e. Le paseka e pei e o uma I ai tangata e tai pei o le Mecca o Muslims. E o uma I ai tangata e ave e ia latou tāulanga.
A whapela o oe o tangata Israelu te sau mai e kupito. E whiwhiri le lei lava mai lau lafu i se mā moe lepo nā. Ona te tai mai la i e le malanga umi o vai aso o sa vali. Na sau la i o le tangata whatua tua i utaia. E awela na tau langa i le malu malu. Na whai mai la i o le vaenga na i a Jerusalem. E te loa le manu lena e sau ma oe. A tonu sa le po nā o iai ai kupito. A le upal pala nelo na fulu. Le fu upo ua o na pātua. A se vai lo na vai le ua ngau. Le mawhai na ave se tau langa wha le tonu i le tua. O le melea. Ta tia mai ilau manu. Ai wane i tangata i e fe whata wai mā moe. E whaatau e sau māmoa. A vele nai te whaitau langa i le tu. Mele lesa i loa e le li. Le malu malu i Jerusalema. E lo le teimi fo i lea na i loa ai e le li. Mana tua le teimi na ave e o na matua le li. Le malu malu. Whamai e le afford e ro lato a inga se ta mai māmoe lepo nā. Ona ave la ia o taulanga tangata matitiva o le ulu ngā manutangi manai lupe lua fua. So le fau le mele i le li. Ia le ngata i mā moe ma povi, ma oti. Ai iei fo i tangata o lo suia le tupe. Paua le tupe ta tau iei le whai ngā taulanga le Israelu le malu malu e Jerusalem. Le sekeli. Alatu la oe ma lau tupe i ai kupito, o le lira, o le pauni, e te afe mua lava i vanga i e fesue e tupe. Sui au tā la ai kupito na i sekeli, o na whato a mawhai ai lea, o na ave lau tā uranga i le malu i le tupe. Ia, tātou e o mai Samoa e malamalama le ia tātou i le mele aisea. Langa fo e ese le tāla Amerika i ai tātou lo tutuila ese le tāla Samoa. A latu rā le tangata na wai e nei tai ao e pe e lua tāla valu skuru sene le suinga o le tāla Amerika. A latu e malau tāla Amerika o na maila e o le lua tāla valu skuru sene tāla Samoa. Ala te whai atu o uia o la fo e sui le lua tāla lima skuru. E i tangata le ato toa le suina o le tupe. Wa mena le sa whai le malu i Jerusalem. Mai tangata ma la tō tupe, e se le tipi e la tō uia sa i tutonu o le malu. Ia whae e la le mamafa le nā i rungo o tangata matitiwa. So taking the trash out, having this idea of cleansing the table, cuts at all levels. And it was an economic cut that got Jesus into trouble. Because there was a cottage industry developing around the temple worship that takes advantage of poor people. And when Jesus lifted that up, when Jesus cleansed the temple that day, he was messing with the economic system of his time. And some scholars think that that was the reason why he was crucified. And when you fast forward to 21st century, United States of America, that still goes on. That still goes on in our country. The US dollar is the world reserve currency, meaning that all the trades and commerce is done using US dollars.
And if you're paying attention to what's going on, that economic system is being challenged. Not by any one person. It's being challenged by this idea that everyone has value. And we shouldn't tolerate an economic system that continues to oppress people. We shouldn't tolerate an economic system that is balanced on the backs of the poor and the uneducated. We shouldn't burden people for the benefit of the very few. Cleansing the table, that's the one idea I want you to take with you. Le manatu lona lua. Le manatu lea o whemai ia tangata ina ua. Whamamai le li le malu malu. Whemai tangata Israel o whesa wai le melena. O le pule ai e te whai ai le melena. Au mai se wha ai longa ia I mātou te loa ai o le mesa o le na. O le sina me te tauna whea I tātou ma ave. Awa tō te tali tonu I sautala o whai atu. E te tau ono tō whesili I wha ai longa. E tau ono tō whesili o ani wha ai longa. O le pule ai e whai ai o le melena. O le mea lea e le ethos o tangata I utaia. A tātou woa I tua I talaanga o tangata ia mai tātou foi. O loo mamanu ai ale manu lauti lea whaari mai se whaai longa. Tātou te mantuaina le tala ia ki tiona. Ua whiwhilia le tua ki tiona e whaise mea tele whaola ina ai lona nu. Ia whinaua ki tiona. A mai se whaai longa. A mai se whaai longa. O wala wina Mose. Valu se furu ona tausanga. Whinaua Mose mai se whaai longa. Watu yelo na to'o to'o. Watu rona 5 melepe la. Ai le tali tonu a Mose. So le winga lo tala. Ai ia se whaatufunganga. E mawhaina whaatufungaina ai tātou. O le nā. Tātou sa ili ni mea moni. Tātou wa aipo o whea o iei whaelonga o lea tua moni. Owa tātou te tali tonu I lea tua leanga o le mele nana tali tonu e tātou mātua. O le mele nana mai e miso na le papae au Europa. Owa tātou te tali tonu whapena I lea tua e peise I whaalangolango lea tua I le tangata po le misionale. Ia tātou tali tonu I lea tua ona ua iai langi soifua. Ua iai le evidence. Ua iai le whaailonga. Ia o whesili nei la ia tangata Israelu. O te masalo o Wharisaio. Ma lau whai pisinisi na iai. Whesili nei la tau leli ia. O pule ai ia. Le al whailonga. Se mea se whailonga. O na watu la I ele li o le whailonga whamai tu I lalo le malu lea. O na uto whaia le yaso to. Ia, ele se whailonga le nā mea whaelele. Ele se evidence le nā e loa ai o se mea moni. O le wingo lop tala. A whamaoni nei ma whamalosi la tō e tu I lalo le malu le iau se le ma sa whau I tau sanga e whaasku ono. O te le lope e tō e mawhai o na whaatu I aso I tō. O te mautino e le mawhai. A le mele nā tā ua ai la le mangalon tōru lea. E tau mawhai atu. E te tau na li lifa tātou le whaale nganga. I le ngata ina tātou whisili ni whaelonga. A o le whaelonga e utu ai la tātou whisili sidi. E le maua le whaatino. E maua le whaale ngata.
So if you're taking notes, the second idea I wanted to share with you is this whole, they call it the hermeneutics of suspicion. But it's this whole idea of asking for evidence, asking for proof. Don't believe the Lord Jesus Christ because of what I've said, but you do your own research. You pay attention to what's going on in your life. You try it on and see if it works. If it works, then you'd be a fool not to take it on. So, from our reading, the Pharisees and the business people were asking this fundamental question. Where did you come up with that? Why are you doing that? Why are you chasing our businesses away? Why are you dismantling the economic system that has fed us and our families for years and years and years? And when Jesus said, take this temple down and I will build it in 3 days. So what Jesus was saying is, in this world, you may not find evidence, but in the spiritual world, you will see all the evidence you need. In this world, you may not be able to find peace for your hearts, but in the spiritual world, you'll be able to find peace. So with that lens, you'll be able to see and listen to where Scripture seems to be conflicting itself. Like the Scripture, 1,000 years is the same as 1 year. Right? Unless you're in the Spirit, you won't be able to discern. We have a Bible study every Friday here at the house, and we have 7 people on Friday. Now, it's not 100 people in the physical, but in the spiritual, it's just as important. So pe ole manatu muli le na ayaya se me li lifa i la tatou fatou fala inga. Ia li lifa lava i le whaleanganga. Ai sea, i wafo e le whaleanganga e tino i matangi. Le whaleanganga tatou te iloa ai le whakavau o le tua. Le whaleanganga fo i tatou te iloa ai me i ta lato le malu malu. Whate ta ila ula aunga na nafi la matou fono lea le executive. E whaiatu la utala ia li lifa i le whaleanganga. Whai le sute te fono ia tama. Whape whale tonu le whale tino i o le sea ngā le nganga. Io e peo le manato te te fono e. E peo le tala le sito ina manu alna. Ia. Whai afa. Whai afa. Afa le whale nganga, afa le whale tino. A leo te whai atua ui e le ai. A li lifa tātou ia li lifa lava i whale nganga. O le alava i whea le malo losi mai o le whale tino me whamei a mama. A te taua na whamamafa i tātou le whale nganga. Wa i nā tātou te iloa ai, le whailonga lea na ave le li. Ia i utaia ma le au whai pisi nisi. Ana mua lava, ta lepe i lalo le malu malu lea. Ona o te whaia le yaso tō. E le tupe fōu lao te wa ai i le marketi. Misalo po wei loa o mai te la vau e ta o le Bitcoin. O le Bitcoin e le se pepa, e le se aulo, e le se ne mawhaiona e uuina. O le tupe peise i e tino i matangi. Whapea le whamatalaina o le tupe lea e le teimi e tupe uma ai tātou i le tupe lea.
Le toi fa moe I tātou I le tālā Amerika. Le fa moe fo I tātou le tālā Samoa le o lo fisu ya'i nei I le lua tālā balu se fu. Ale a fa moe I tātou I tupe ia. Tupe ia Bitcoin tino I matangi. E le sai tia le no foanga po le taimi. Ia tu atu pe inae. E alu tangata ma mafau ia o onga. Ma malu. E sili tātou mo ni whaai longa. Ia ona li lifa lo lea o tātou I le whaale ngana. I te mineo la tātou whaasanga I le whamuntunga pa ia. Ia susu mai mafi fio mai fio mai te akona. One of the things that I have noticed in the physical is we seldom gather for community meals anymore. Everyone has their own eating schedule and they prefer not to share it with others. And I've gone to restaurants where 30% or maybe even 50% of the tables are occupied by single people, individually by themselves. In the physical. That's why that last point that I made is important for our young people, and especially our faith moving forward. In the physicality, it may be just elements, but in the spiritual world, it's an extravagant welcome. It's a feast where everyone is invited and everyone gets to come. And that's what this table represents for Christians around the world. E ta'u e tātou o le whaamanatunga. Ne te ua ngalo ia e tātou. E pe lava le manatu o lo mamanu I tātou I fōlinga o le tua. Ano le umi o le malanga I le masina ma le masina. E mana o mia e tātou whaamanatunga. Te whaamanatu mai ia e tātou o tātou na whaia I fōlinga o le tua. Whamai polo o whoina o maua mai le li, le mea o tuwina atuai ia te o tau. O le lawa pōna whaalata I na aile li o Yesu na ia tangoa I le areto. Tofi matu ina atu I ona so'o ma whape atu. O lo tino le nei o tofi masuyo o tau. I o tau whaia le nei mea ma whaamantunga ia te au. Ia so umatu te ai. Ui whape fo I leipu ina o umona lato ai. O si tie o lato luma ma whape atu. O leipu le nei o le whengainga fō le I lo toto. I o tau whaia le nei mea ma whaamantunga ia te au. Ia so umatu te whinu ai. Wao aso umatu te ai le nei areto ma whinu I le nei. Tau te whaailoa atu ai le maliu o le liki. Se ia toia fio mai. Whamaina mo muala lato whaaftai mo le areto ma le waina. Me le la o whaia le tato whaaftai mo le areto ma le waina. I le waainga lava le tangata o le whalawa ma le vainu. A
le nganga lava ia o le foa ia la o fio. Lo mātou wō whatasi mai mātou. I te ni uma mātou te manatua ai le whamanatua. Lo mātou te talo lea li ie. Te ni uma mātou te o mai ai le nei lau lau. Ia mātou la ngona lo mātou le atou tō. Ia iai mātou le nei mauti noa e le ona ua mātou ana i au tu la fono. Po sa mātou wa mio tonu po ua mātou si ustai fo i au apopo inga ua mafuai. O loula va lofa ma loa lofa muti vale. E ta pena ina ai le anga tonu. E ala lo walo o Yesu Keriso. O ma fai ai le mene. Ma mātou talo le li ue. E whapeina o na mātou o mai le nei laulau. Ma lo mātou mauti noa. E te talia i mātou. We come to this table not because we can, but because we must. Our entire existence depends on us coming to this table and nurture our souls from the elements. We ask that you continue to manifest your love in all of us as we thank you for this sacrament. Amen. Ela pona falata inaile li o Yesu. Ni tamo ele areto. Faftai e pe ona wa umonta to faftai. Tofi lea matu inatu i ona so o mafapeatu. Lo tino le nei wa tofi masuyo o to. I o to whaia le nei mea mawhakmanatunga i a te au. I aso tau te ai. I whakewhoi leipo ina umona lato ai o si tie i o lato luma mawhapeatu. Leipo le nei o le whenga inga fōu lei lo utoto. I o to whaia le nei mea mawhakmanatunga i a te au. I aso tau te whenua. A whapena whoka tātou whaia. Maua le areto ma le waina ta lia loa. Tātou te talo pēr. O mātou te lia le areto ma le waina
Fatu solo tino malo toto na momo mamalingi lungo re sa tauro. O mātou talo leli I na iau ngāle nei sakarameta. So whafangu mai ai ai mātou, manatu mai ai mātou. Lo tātou pale whiangai malawa whio. Tangata lava iele ato toa. Ana lese anolo wa lofa I le tangata. I le maua se anga tonu mātou teo mai I le nei lau. E o manatou whamanatuina ia le Paseka. Le maua lo mātou malosi. Lo mātou talo leli I mātou o atu I le lalolani. Ma mori mau le nā malosi mai a te oe. Mātou te whaiai ngā lue ngā lofa. Mātou te whalau te leina I lo whale I o le anga le lei. Ma veai mātou e vea masoo. Ma mori ma wola o lau tala le lei le nei masina. Mātou manatua ai ta māma tina mātutua. O le maua le malosi e lava mai ai. I tāpo inga whaitele lo nuu. Le mātou tatalo I a tuli lo ina e lo walofa, ma lo walofa muti vale. We thank you, Father, for this opportunity, for this meal that we're sharing. Let it be a reminder to the eternal feast that you have prepared for us and for all those who believe in you. We ask now that you give us the boldness and the courage that when we go out into the world this month, that we have the courage to witness the love that you had in Christ. In your name we pray. Amen. La fai ule nei sauninga il pese u saunia lo fu pese. To